Hai menaze hagima I zai hai menaze Zeme man sage kulum dele zai awang remne namai kjingke huzi kchum tingkum changna jang kai kchum rimai higi de regu man sa Zeme ko gane hai mena hange legai de ra dele Nagaland ge madau du pe makba za history ge railang betu je hanai kum tingkum changna jang kai kchum lokre madai legislative assembly election bam ge mpui mi mina hangna MLA ngaudle je ka chedle railang ge ed western angami assembly constituency ge ne bji sal hau tonu kruse ka chebe puije hanai kum tingkum kum changna jang kai kchum gu assembly ge tei chu gaidle je che zai pakna ge 3 dimapur assembly constituency ge ne hekani zakalu ka chebe puije hanai kum tingkum kum changna jang kai kchum assembly ge elected to guide the salai zai Nagaland ge hanai kum tingkum kum changna jang kai kchum lokre me dai legislative assembly election bam ge mpui mi mina hangma dai me candidate sabaje election kan tabro ge NDPP ko mina hangna chudi dile ja che kagana congress banai BJP ge ne kan tab pui bji ER kahuli sema banai Rosie Thompson ja keudi dile ja salai the NDPP candidate hekani zakalu ne ngamlu peblo ge media person msoge samsalya je hanai kum election bam ge NDPP ticket teja pa election kan tab ge ngam ped hangge hanomli suible je ka chedli kaute be ne lo designa puchung gize sap ko be peja prenchi ga sangle je phyang nas du ikak sangdle je ka chedli jana hekani zakalu ne ngamlu pedlu bchange guti targe du samro ga dai je namai assembly election bam ge puchu te chu ga be je pane malai kagane zemena me chogume puchu hanum te mene dele je ka chedli chipo jigena hekani zakalu ne sa je bugu assembly constituency me jai bugu zemena me hange changbuibria pa mata do te wangole je sali za hekani zakalune bugu constituency me hange mata te gare langra bja school lesi kilam ge banai rehki healthcare lam ge jai chagume klaksia me phunikin chimang me ki heki ibe te chugara be bugu first priority le je sali jana Nagaland ge hanai kum election bam ge sidriak sruge NDPP mnai BJP mnai candidate sapaze nta ka halit bige sit himrusna ngam dele je ka chule chipoligum je hanai kum tingkum kum chana jang khai ka chum gine ta hang dai rabe ku tingkum kuming yeuge NDPP jai BJP ne Nagaland state je rezi te dai gudlei the chirin magza Meghalaya state gudu Meghalaya ku chief minister chuna pungjibam pe Conrad sangma ne pakna bete je Meghalaya state ku chief minister je pungdai gole je khachili je Meghalaya ge election bam ge NPP National People Party ne sit kaisro ngamong le je che jai UDP ne sit cricket BJP ne sit kana jai HSDP ne sit kana PDF ne sit kana jai TMC ne sit mingye Congress ne mingye jai VPP ne sit madai jai independent ne sit kana ngamong de le je salai jai ne North State Tripura ge du BJP mene hanai kum tingkum kum chana jang khai ka chum gine tingkum kumingye power te jai rezi te dai gu de le je ka chudle Tripura state ge hanai kum tingkum kum chana jang khai ka chum election ba ge BJP mene sit reaksro gen tauze jai candidate sapaje anta ka halit bige himre kuna sit ngamong de le je ka chudle the CPIM mene cricket the Congress mene chum zaneti pra mota party ne sit kre gu chum ngamong de le je sali suppose jigena Nagaland banai Tripura state ge Nagaland ge NDPP mnai BJP mene tingkom kumingye rizite dai gu jai Tripura state ge BJP mene tingkom kumingye party je rizite dai gu jai Meghalaya state ge National People Party NPP mene tingkom kumingye site je rizite wangdai gu de le je sali jana Nagaland ge teti tingkum changke je high school je reksruk je chum gene naikum tingkum changna jang khai ke chum ria changbe Nagaland state ge lokrem dai legislative assembly election bam ta dije mpui mi je elected to gobe mina hangke tu gaz bam le je ka chudli ka gane hanai kum tingkum changna jang khai ke chum gene madaudu jai mi semak jai ngomak be history te kan sia be je Nagaland ge railang bam pui mi mina hangna hekani zakalu banai sal hau tonu krusi ka chubi puije assembly ge elected to gobe zemna mane ngai dai lagra bedle je ka chudli jana Meghalaya ge hanai kum election bam loi soi gai je ngam pet bige migu party medage majority ngo pemak bip jigene India ramgu Bharatiya Janata Party BJP me bone peje Meghalaya state ge National People Party NPP mene reziting coming te wangdai ra dele je Meghalaya gu chief minister Comrade K Sangma je peje Meghalaya gu chief minister pakna bete je te wangdai ra dele je BJP me bone nga gai dele je salai
Zana South India Tamil Nadu ge hanai kum ting kum chana jang khai ka chum kri ke banai khna ke ge ting ri bzi ge ne Tamil Nadu state gu haluta temra me zai halur me ning dein sia kan ni bzi ge ne Tamil Nadu gu chief minister MK Stalin ne haluta tem hange charang kang kang abte ze krol hai ke ze kre ku na ze lagreks na ze kana pera hange kam ke ga dele ze sali zana Tamil Nadu ge hanai kum ting ri bigine district skui ge halu plan te ze zai ning halu chakam gai ze changrek squeeze ka chumze haite se je reaction zemdai dein siani dele je ka chedle je poro ge zemna me mina lakre ku chumze changhim reuze hai squeeze mina hang snam gule je sale Zane Tamil Nadu Chennai ge Bihari manai South India Tamil में ककले बे पेजे केकेजे देचे बगुगने चुना खलेग संगजे लाले जे कचदली आइजे बिहारी मनाई तमिल में ककले बे पेराइलांग बजे त्रिपुर गने ककले बे पेराइदले जे कचदली चिपो चांगे कोइम्बेट गे पेदाइ चुना काटागुदी गेदु क्लेब संगजे चुना बिहारी में मिना हंगसनारिया मजे तमिल में हकीने गेचे चंगदले जे दु कचदली चिपो जिगने तमिलनाडु जाय चेन्नई गे अनुई जिलांग रोंग में लुंगमले ने चिर हंगे चुना तिंग बिहारी मनाई तमिल में ककले Zigene anuida gadu kakle beze wangdaw duidle je ka chudle chipo zigene Tamil Nadu ge jai Chennai ge bamle ne anu zilang rong mle ne tingmui hi ge mirun ne jai pe boss du halata pes law je rangai chirun magje tingna hi ge du tigu chi dukan me acha zobiki me inke kan timbe dukan me chigu mgudu wangs law je rangai jai changduita na chuna Tamil Nadu Chennai ge ngamza ke sroglunge Tamil Nadu Chennai aliane hangdu hangs law je rangai dele jana chuna rang aipo video ge ngau jibambe Tripur Chennai ge dele impuinung membone puni hange tabam gab zikene japni ta te rahange be bam gab zikene protest te bedele agem puinung mane sa singje anui dei je anui ramle je matar maja anui hangle nangnuya aigene te tu loj do aipo chuje purine protest do te dele za aige protest te me bone do rang chi che kai ja hindi ko komle na Tamil Nadu ge ne te tu lo puni hange mata bam je ngaulak tip zigena chuje protest do te dele je sale Zana anui Zeme gu railang ba film actor za anu gu Zeme hale te chiga sang ba pe professional singer LT Daniel Pame ga diblam ngena pachu chi bang ba tingchu som memorial stone erections ceremonies wangdara ba kram ki huzing kai ja chum tingum jana jang kai ka chum mai de zaina poglong klo Tamengang district ne bam gu de le ja ka chele za chi ga sampui tim te ta te rob ja your life sing ate ja apo tim ne te ta te gu za chi ga minister changja JK Pame local pastor changu za chi ga Hello Ibetulera Chudidi Keter Hange singer Joy Pame President Zeme Music Organization ne changai gule je sali aigena mai kjing ke zik chum tingkum chana jang kai ke chum ri mai gi ge de re gu man sa loi ge dele pigai jang kingai ni mle ne je to dele